Jasko plaća. Samo da znaš da ja nisam ništa snimao cijelo. Aj ti sad to Durane odviješ. Gdje si jebote, ko si otišao? Dobro je, ništa, ajde vozi ga nazad. Neka. Moram ga vidjeti, moram ostati na vezi dok vidim da ste dobili to. Hoćemo 100%. Gledaj, on otišao negdje sada, tamo napolje. Nikud, on je više tebe, samo što ga ti ne vidiš. Oooo. Jes jedno ga skroz na nebesima, eto ga ravno tebi. Vidim ga. Eto ga. Ovo je nevjerovatno. Ovo je najnevjerovatnija stvar ikad. Ovo je super stvar, Vičem ja, Jaski, to je naše ovako malo. Rekao da nisam imao hemiju, pošto sam jedne godine u gimnaziji išao na popravni iz hemije. Rekao da nisam imao hemiju, rekao da nisam išao na popravni, nikad ovoga se sjetio ne bi. Da si samo jednu godinu išao, da si završio na vrijeme ništa. Ništa, stari, ništa. I da bi nije Kičićka ta predavala. Još bi trljio gore klipu da plane. Stigo je. Nisam još, ali smo blizu. Vidim ja vas. Čuje dron? Ja ga ne vidim. Ne vidim ga nije. Ne vidim nije, ja vidim vas. A, eno ga, Ado. Daj ga, spusti ga ba, hajde nemoj troši bateriju. Čuj, imam baterije 90%. Spusti ga. Užemo do Damira da mu damo. Ne. Da već naloži. Ne, aj mi ćemo sad zapalit pa će mi te vrat paljač, polako. Aj vamo, približi da se vidi fino. Prema Lukomir, čekaj, prema Lukomir. Spusti ga dao. Eto ga došao, jel' to došao? Jes, vidim ga. Dosta dom gleda. Gdje sad? Eto, koliko. Tu sam. Eto ga, vidim. Ajde, spusti Ado. Ja došao u paljak, Jasko. Jest, dobar, svaka čast. Posle, stani Ado.